tîm sy'n breuddwydio. Gadwch ni fod yn realistig yn erbyn tîm sy'n disgwyl. Brobbel. Ardderchog. Daniels! Sut arhosodd honno allan? Mae Daniels yn honni bod na wiriad, ond gwaith gwych gan Brobbel. Mae o'n neidio i'ch ben arsan yn gynnar. Mi dod efo sgorio, oherwydd mae wedi gwneud y beth anodd i fi neidio'n gynnar. Mae e'n fyny yna, mae'n cael ei bennu'r bel gyntaf, a mae'n peniau anghywir i'r postyn. Davies, Daniels eto dechrau amlygu hun. Redmond, cyfferiad braidd yn drwm, nath o feddwl am ergydio, mae'n dal i fynd ar angen yr arbediad. A thi'n syth a Davies, gath Davies ddim gafel arni, a wyddwch chi be, mae'r Seintiau wedi methu. Dau gyfle, da. Rhaid ni weld am droiad un ag gan Redmond, jyst ar ei droed chwith mewn un symudiad. Redmond, mae'r amddiffyn yn wan, mae Redmond yn tynnu bel yn ôl, mae McManus yn hoer, Seintiau Newydd ar y blaen, a dim amheuaeth, maen nhw'n heiddi bod ar y blaen, ac wrth gwrs, y peiriant sgorio McManus sy'n ei chalu. Ia, gwych gan Redmond, ia, mae wedi dechrau'r gêm ar dan. Deud y gwir, wedi McManus ddim methu o 5 lladd allan. Bel mewn at Daniels, lle ma'n aros lawr, mae'r arbediad gan Ramsey nid nid yn gampus ond mor bwysig. Amddiffyn diog, dwi'n gael o hynny gan arsan, jyst i trio sefyll i dir. Mae rai fo fynd efo'i ddyn, gwych gan Daniels, dyle fod i sgorio, ond clod i Ramsey. Well ymdrech, arbediad cywir campus gan Connor Roberts, a dyna'r agosa i'r Bala. Am arbediad, rhaid chdi rei clod, Connor Roberts, mae rhaid cymryd y 2 gam na, a draws y llinell gol i wneud yr arbediad. Mae'r wedi derbyn i nôl gan Brobbel. Redmond o'i flaen o, Hudson yno hefyd, Daniels tu allan. Hudson, sbiwch ar y lles gan Redmond. Falle ddyle fod i ergydio, mae'n gwneud pethau'n anodd, mae'n gwneud pethau'n hyfryd, a mae'n mynd i gerdded hon i fewn i'r hwyd. Yn llythrenol, yn cerdded y bel i mewn i'r hwyd, a dyna chi ergyd i'r Bala, yn erbyn rhediad chwarae 5 munud cynta'r ail hanner. A mae Shannon di cael carden felen ar ben y cyfan. Wel, ti'n gwybod, be mae Pete yn neud efo yna? Ti'n gwybod, mae yr sgwar yn mynd iddo i ddechrau. Mae'n gwybod wneud Redmond, mond mynd ar twylloch ni. Wneith o ddim mynd am yr ergyd, mae'n mynd heibio un. Wedyn, mae'n dangos yr ongl bod yn mynd ar draws y golwr. Na, mi dyla'r golwr wneud y well wedyn Ramsey. Mae o'r araf mynd lawr, peidio gael llaw i'r bel. Ond mae hyn yn draheus. A mae'r Bala yn mynd i oedd signo ar ei holl brofiad nawr. Ond mae'r Seintiau yn ymateb, mae Smith yn bwydo Brobbel, mae Brobbel mewn, mae ar ben ei hun o bosib! A dyna hi fyddech chi'n tybio, dyna hi, Brobbel yn rhoi halen ar frywiau'r Bala. Ia, gwych o fel gan Leo Smith i ddechrau. Oedd o'n Brobbel ddim yn rhoi dirediad rili, mae'n cymryd yn cyffyrddiad, cododd o'i ben. Dwi'n meddwl bod Alex Ramsey yn y gol yn 100%, neu hynny, ffordd oedd o'n symud allan am y bel. Mae'n neud ti'n reit hawdd i fi fel golwr, cos unwaith mae'n siapio'r gorff. Mae'n siapio'r gorff i yr un ffordd na, nath Ramsey ddim symud efo fo, digon sydyn. Mae'n gorff ar ei dda. Astles. A mae hyn yn llafurus i'r Bala. Edwards, oedd am di gweld yr eilydd, a mae'r dair yn Beder a Jordan Williams yn manteisio. A trist gweld hynny. Dave Edwards, un o chwaraewyr am lygar uwch gyngrair. Un o ser di ymwad y Bala yn gwneud y camgymeriad mwyaf elfennol. A pan da chi'n gwneud hynny'n erbyn y Seintiau Newydd, maen nhw'n sgorio. Ia, dim o fydd y gyntaf na dwythau wneud hyn, cofia. Ar yr ochr darllan, ti ddim yn edrych yn ôl, a mae'r ymosodwr yn darllan ar agweld beth sy'n digwydd. Rutherford sydd wedi gadael, Cieślewicz nawr te, mae gan hwn gyflymder, da chi'n eisiau rhoi cyfle iddo fo! Oedd hwnna'n gol gampus, oedd hwnna'n gol oedd yn personoli Adrian Cieślewicz,
ond mae'n gol hefyd sy'n rhoi gwedd o embaras ar sgôr rownd derfynol Cwpan Cymru. Mae'n 5 i'r Seintiau, 5 i ddim. O hanner ei hunan, just y rhediad campus gan Cieślewicz yn efn ddal, ond dwi'n meddwl dal i fod, mae'r amsy'n stryglo yn y gol, mae'n syrthio yn lle, trio neidio a deifio am y bel. Mae'n just syrthio i'r llawr, goes o ddim yn iawn, ac gobeithio fydd yn iawn am y gem ail gyfle na i ddeud, ond dydy ddim wedi fod iawn heddiw. Da ni'n edrych ar fuddugoliaeth fwyaf yn rownd derfynol Cwpan Cymru ers 10 mlynedd ar hugain. A Caerdydd yn ennill 5 i ddim yn erbyn hyn, a di wedi cael ei wella fan hyn, ydi mae o! Yn sydyn, mae'n y record a Brobbel sy'n gyfrifol am ei chreu hi. 6 i ddim. Chwalfa, ond gymaint i wedmygu gan y Seintiau. Mae'n hawdd bod yn feirniadol o'r Bala, ond maen nhw'n chwarae tîm arbennig iawn. Gwers, yli bas, yli rhediad i ddechrau, Redmond efo'r bas. Mae'n rhaid chdi ofyn y cwestiwn, a mae'n just stond ma a Bala. Ond mae'r bas efo'r pwysau perffaith, a rhediad campus gan Brobbel. Mae'r symudiad yn neud y bas dyla fi ddeud. Gwych a gorffan i gleidigol. Dyma'r fuddugoliaeth fwyaf yn rownd derfynol Cwpan Cymru ers i Wrecsam sgorio 7 yn 1931. Y sgôr derfynol yma yn Nantporth. Y Seintiau 6. Mae werth i ail ddeud. Y Seintiau 6, y Bala dim. A da ni'n codi'n capiau i enillwyr Cwpan Cymru 2022-2023. Unwaith eto, stori gyfarwydd, y Seintiau Newydd. We spoke about it, it's a historic cup, it's a cup that I've been very, very fortunate. I think that's my 5th one I've won, and it's as good as the first one. Pretty comfortable in the end, but I've got to ask about that first half. Probably not as comfortable as you would have liked, Craig. Yeah, to be honest, and I don't think we played very well. You know, I think that's the worst we've been for 10, 12 games. So I don't think we played well at all, and obviously we scored 3 goals near the end. Then I thought the first 20 minutes we started well, we were sloppy last half of the first half, and then we started well the second half, and we just got a little bit sloppy. But look, the lads have been fantastic, and you know I'm a perfectionist, and I would like to play better. And I think the surface of the pitch played a huge part in it. I think it was terrible, you know, but we got there in the end. Colin, just how tough was it out there today for your team? Yeah, really tough. We knew beforehand it was going to be tough. I thought we did okay. The second period of the second half, I thought we caused them a lot of problems. Connah made a couple of good saves, and then second half they'd just blown us away. We're playing with lads' injury and that, but we've got to try and get them back ready for next week's playoff now. I've got to ask, towards the end of the first half, Colin, you guys really seemed to up the tempo. You seemed to get into a good groove. You know, is it a case of regretting not capitalising when you were on top? Yeah, definitely. We had a few half chances and stuff, and there was a big appeals for handball. I'm not sure if it was, but you know, there was appeals from behind the goal, and all the players reacted. So sometimes that tells a story, but I haven't seen it back. But you know, proud of the lads to get to another final. You know, it's not nice to be beat like we have done on the day, but it's about character now and responding for the playoffs next Saturday. You've done the double this season. Just what's the main emotion right now? You know, it's enjoyment. You know, you work all hard all season, and to go into the last game before we finish, it's always nice to get a cup and lift it. How important was that second goal that you got? It feels like it came at the right time, because I know you guys weren't happy with your first half performance. Yeah, definitely. You know, after we scored in the first half, we kind of let Bala back into the game, and to score so early in the second half, you know, it puts a little bit of pressure off us, and thankfully we won the game comfortably then. I've got to laugh, your manager, he's just said, you know, he thought you were awful first half. I think that sums up just how high the standards are at TNS. Yeah, you know, that's it. You know, day in, day out, Craig's like that. He wants perfection, and, you know, you can't blame him, because we want to push and improve the league and keep doing as well we can in Europe. And it's not much rest now. You've got Champions League to look forward to. And I've got 2 weeks off now, and it's about 4. But, you know, go on holiday with the family now, enjoy it, and get back into pre-season. And to do the double, Danny, after the season that you've had, it pretty much feels like the perfect way to end this season. Yeah, as I said, you know, it's the last game of the season before we finish, and to lift the cup is just everything. Na, da ni gyd yn mor falch, da ni wedi gallu gwneud hwn, y dwbl tymor yma. Da ni siomedig, da ni'n cael rhan yn y cwpan arall hefyd, ond na,
Da ni gyd mor falch a da ni wedi gweithio'n galad un.